Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Inna Allah tabaraka wa ta'ala amara hadhihi al-umma bil ijtima'i wal i'tilaf wa nahaha anit tafarruqi wal ikhtilaf. وقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Mga kakasi, hatiranan sin agama Islam, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, biag agamahan sin katan, karasulan, kanabihan, iban na si mga sila amuin na mamarat saya uno-uno na tumpukan na kaunarang ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiyawa dahing hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin miabot siya sampai pahanggato siban upat kitab pianaog sin Allah ta'ala ring hatas langit. Ing kahinapusan niya amo na ing kitab Al-Quran, amin nang lang kumisingkatan sara na kauna sampay pa amin nakahuli. Sarta daing hapag naog sing Quran mahamulya, napasaw na hukuman sara sing mga sila na kauna ummat ay siyusyuin iabutan sin panghindo sing kahinapusan daak amo na yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na si mga sila na mamarat sa kitab Taurat iban Injil. Iabutan sin pamiat sing kahinapusan daak amo na yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labay daing hasara sin Quran mahamulya iban sin kasunat-sunatan niya na in hukuman sara na kauna yadto na pasaw na kaya tayong babawan na sin hukuman sara sin Quran sarta in mga sila makalamod na sarta makasud na daingha tumpukan sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummat amin na bahagi nagdua timayma iban sin wala timayma doon hay nibistahon in tiap-tiap amal sinabok pahambuok daing ha mga sila iabutan sin pamiat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalong niya ron hay nibunal tuod in Allahu subhanahu wa ta'ala nang daaki ha ummat ini amin maghambuok doon hasara sin Allahu subhanahu wa ta'ala sarta doon haon ini tabang-tabang sila. Doon hayaon mamaindog hinabok pahambuok kumawa sin panghindo daing ha Quran mahamulya labay ring haraakan sin Allahu ta'ala pa daak niya pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salta doon haon, puas ling hapang daak sin Allahu ta'ala papaghambuokon doon, natin niya humambuok, maumpasara sin Quran mahamulya, tungod paparkala, pag-ibadat, harap kaniya, iban sin, amuin, pagtulong tabang, doon haon, matuk maun pa amuin, ika amusin amal ibadat nila patuhan Rabbul Alamin, liyang sila sin pagpulak kanat, iban sin pagsulang manulang, tungod paparkala pa, amin pag-agama. Hasabab yan, piatumtum kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, laway ring ha amin daak niya, kato taniw katan, piaraha daak niya kalasahan, pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haparman sin Allah ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wala taparraku. At niya roon haon papanggayong gungon kita niyo roon halubid, mahugot. Pag yanon lubid doon haon doon haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, di kita niyo papagpulak kanaton.
Magad kita niyo katantan, doon hasara niya. Ayaw kamulong sinallahu ta'ala magpulak kanat. Damikian impamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pini niya kato tanyo. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam aydan ummatahu ala tamassuki bisunnati. Amin pini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo. Amin manggayunggong damikyan doon ha amin sunnat niya. Labay ring hakabtangan niya. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam buhi-buhi aning pagpatumtum niya ini kana yari masi-masi. Biubuhi na to tiap-tiap kakunahan in waktu amin aunun in pagpatumtum piatumtum biya si mga waktu ini. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo raing kaniyo amin himaba in pangumulan niya. Mapuas daing hajaman niya, jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya puas daing hajaman ko ini, maaun na haantara niyo in pagsulang manulang. Sa taod-taod pagsulang manulang. Biaray to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya imparkala jimadya to halawman na to ini, bukon ini parkala bago, ini parkala daan karena buhi pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyabay ta niya na asal in parkala jimajato bihaon amin wala pa jimajato hajaman niya juma tutui amo na in waktu na to bihaon ini. Inda jinis na in pagpulak kanat. Nabanglaw niya maon in pagpulak kanat paalaykum bisunnati. Panggayunggong kamu roon hasunnat ko. Hasupaya magbing kamu maun pa amin paghambuok kasara sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna insara sin Quran bat insya diak sin Allah ta'ala magpatarang magpaamo sin hinang tungod paparkala pag-agama. Nabukon sa jaroon timubtob dahing hasunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkaptangan pa impamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Sarta panggayunggong kamuroon ha mga sunnat sim mga sila khulafa. Khulafa amoy in rashidin. Amin sangput in pangingat nila haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala mahita di sangput sabab in sila al-mahdiyyin halawm hidayat hajaman pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin giyaridaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin upat khalifah puas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam timagna in Abu Bakar as-Siddiq mahuli in Umar ibn al-Khattab pag-ubos Uthman ibn Affan pag-ubos Ali ibn Abi Talib. Amuray ni in amoy in laong ta di na to manjari sulangon. Gamayan urulun na to in kakahinang nila karna in inibibin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam umat niya doon pakawaon ha mga sunnat nila ini. Hati niya kakahinang nila at awadahanan nila parkala pag paragan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin si mubli at tawagimanti ha Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdarungan sin parkala pagpalanyot sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon haon giyanapan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tamassaku biha na doon han kamu manggayunggong wa addu alaiha bin nawajid. Sarta impanggayunggong niyo laong niya kut-kutan niyo tuod sin bugang niyo. Hati niya kut-kut mahugot, amo hindi siya makapuklas.
inyaon bukon kita niyo magkutkot sa sumakawa, imaksud doon, bawbukan na to, pahukuton, paginawabaran na to, impanghindo si mga sila ini, karena in sila ini halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena in mga sila ini, sangput impangingat nila, hatungod sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, yaunin banda niya pagpaanib kato taniyo kahinapusan baita niya, wa iyakum, ibot to hali kamu, ibot to jaga hiniu inhinang niyo, hali kamu, iban, amuin ayaw kamu humarong maun pa amuin hinang bago, hati sin hinang bago, amin wala nakiyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala niya na napatarang, wala niya na kiyapangdaakan, wala niya na nahinang, ini katantan hinang bago, na hasabab yan, ini, mga sila. Amin pagtawakon lang niya, ahlus sunna wal jamaa, na sila na ining pag-iyanon doon, humul mutamassikuna, bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Impag-iyanon ahlus sunna wal jamaa, amuin ng gayong gungsin, ini sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin di tuod sila, kumuhila kaniya, iaayaran nila, biyabagbukan nila, biyagagaanggautaan nila. Hisiyo sila ini, impag-iyanon ahlus sunna wal jamaa, amo na mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na mga sila tabi'in, iwan si mga sila at tabi'in, agad na in aimma al-huda al-muttaba'una lahum. Aimma, mga kaimaman, amoy miyamagad ha mga kakahinang sing kasahabatan, iwan sin mga tabi'in. Amoy ni, naman jariin kita niyo, bang kita niyo murol halimpa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban na sin upat, khalifa. Damikian na si mga kaimaman amin miyamagad kanila, doonhan, agad na roon in upat imam, Imam Abu Hanifa, Imam Malik ibni Anas, Imam Ash-Shafi'i, iban sin Imam Ahmad ibni Hanbal, na in sila ini, wayroon sila ini nagbarsalahan na tungod sin parkala pag-agama, muraim ini, kita sin mga sila haulihan, in naglaong tahapamaham sin mga sila nakabasa sin kitab nila, biya long niya luparagbus nagsasagga, sumagawa tuan wala sila ini nagsagga, sabab aun doon kanila wala nagabot, in pangumulan biya din kaagi nagsagga, sa hapamaham sin pagpagwa sin hukuman sara doonhan, bang muaturon biya luparagbus nagsagga sa sumagawa, wala sila ini naawning pagsagga nila. Hasabab yato subay kita niyo ni magsagga siyagga eh. Subay kita niyo rin magpulak kanat. Bihan yan. Sabab, ini matarang ha mga ulama, amin kimawa, simpangadji nila ini, bang kita niyo ng gayunggong, doon ha mga kakahinang si mga aimma ini, na wayroon kalaungan na to. Habang mayan, di kita niyo miyan law niya, may nga tikwan den kankuan, labi indayaw sin kuan hikuan den hako den kankuan, mga ini parkala panali-tali sa jasimano siya. Mahita sabab in sila ini nagtutuyo katantan umapas hasupaya ing kakahinang nila magbatok iban sin Quran, magbatok iban sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan mga ini katawtay manghuran haagam Islam. Na in mga ini katantan, ini daing ha mga piyahalian kato, amo hindi kita man jari himinang, haamuin jaman mapuas na sin sila ini, amuin laungta nakasud na indigenous na panghindo ha pag-agama, labi-labi na tuod, mga sila nagdara asal sin, amuin pikilan iban sin, ini panghati nila haamin agaman nila asal, biya na si mga Nasrani, si mga Yahudi,
bahasa simod pa agama Islam sa bukon maksud nila yaon bat amuin magtaat tuod dunhaon maksud nila ini lumubo sin agama Islam inyan day hajaman pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yari ini mga kakahinang nila jimadatu halaw man singkitan yung mga katawtay manghuran na agama Islam na hasabab yan ini sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin mga sila nakaunayad to bang biya diin yung pagtulong tabang nila biya diin yung paghambuok nila laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mathalu al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. In mga sila sa pantun si mga sila bariman. Hati niya amuin namarat saya matan-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod sin parkala. Amuin pagtulong tabang nila. In pagkasilasan nila. Ini jaga-jagahin nila haantara sin sila magtawtay manghud. Biya sila sa pantun hambok jasad dah. Hati niya bang kasakitan tilawasan sinambok tao ka na naman sinudjot pamaranan niya. Sabab yato, bang kiya na naman sinambok ini Muslim atawa mu'min intay manghud niya aun masakit niya nam kana naman niya isabing sakit yato sabab yato magtuy-tuy siya mag-ino-ino bang unuin hika parayaw niya sin parasahan sin tay manghud niya atawa hikapakaan niya sin uno-uno na amuin dani kapa gaan niya sin bugat diarasin tay manghud niya bihan magtay manghud ha agama Islam. Na sabab laong niya idastaka minhu udun bang laong niya ini uno-uno na rin haudjot pamaranantay ni Bialo Paragbos nakananam sin masakit numanam ingkatan udjot pamaranan mga katawtay manghuran. Haamin doon haon, hipag maaroy sin hambuok, mano siya, bang siya makananam, misan sibi-sibi na kumantunok kasi kiniya, inyaon katantan, makananam inudjot pamaranan niya. Sabab yan, masakit, pangatayan sinabok tay manghud, bang siya rin makatabang hatay manghud niya, nakananam si masakit. Sabab yan to, in sila ando kailo, lumag sindan, bang biya din inhi ka pa, ini, sanang niya atawa hikarihil niya hikakaan hatay manghud niya. Bihay nira in kamaksuran na to, ang kanilaran na to siya sabot in mga inikatan, bat biyaray ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bat bang hadyahatihon na to marayaw, in banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sa ini mapatot kita magpasakit sin pangatayan na to. Biyaray ta ni asal, in maaw nin pagpulak kanat. Narang biyahita sin Rasul maaon pagpulak kanat tanto subay siya yaon majukop pagpulak kanat yaon. Biya sin biyahita niya. Laong niya, ini satap tariku ummati ila salasin wasab'ina firqa. Kulluhum finnar. Kita kau yan. Ini mapulak kanat dalawang niyan ummat ko maon pakapituan tagtung katumpuk. Nataliya kuno yan. Mapulak kanat da. Hati ni bang biyahita sin Rasulullah mapulak kanat wayro dapat jumatu ini. Ingkatahan lang niya halaw sin narka illa ummatan wahida. Buat malaingkan amurain ummat hambuok. In amuin ini lang ta maparihara doon na yan. Di makanam sin ini di makasud narka. Nalong si mga kasahabatan hajaman niya yan to. Isu yan ya Rasulullah pag yanon mo umat amuin. Di makananam sing kabinsanaan yan. Long niya ana alayhi wa ashabi. Impagyanon ko si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam long niya ini amulaw niya biyarog bukan ko bihayaon iban sin mga kasahabatan ko. Uno biyarog bukan nila. Amo na piyaghambuokan nila Quran mahamulya iban sinsun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon hadya ini bang mutimbangon mga katawtay manghuran. Timbangon mo kapituan tagdua
katumpok, iwan sinang katumpok. Na, bang mo kitaon, doon hadyahay ni makapanganal na intaw taga-akal, doon han bang biya timbangon, ay mataod tuin laong dahil sinamin kimukugdanin hinang. Hasabab yan, di kita makayan, ay na, imbanos sinagihinang hinang ini, biya na sin pagmaulod, bihan yan, hula Indonesia, hula Malaysia, hula ini Egypt, hula ini India, hula katantan, mataod biha ini. Biada kita simbetaan, laungin hinang nila yaon, labi-labi na tuod, wala yaon, ini nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siya nakapangdaak, hipapahinang, wala inya unji matuhajaman niya. At sabab yan, in kaiwanan maglawag sin dalil bihan, laung niya na inhinang, bukon in katan, wala na hinang sin Rasulullah di manjari. Parkala, hapag agama, in pagbisarahan di, bukon parkala amin utok-utokon sa jahimano siya. Bangkaw biyaitaan na wala na hinang sin Rasulullah, way nakalakihan mo, himinang ka niya. Sarab, bang mo siya hinangon, way ron pahala makawa mo. Na, uno, makarakaw do sa tawari. Makarakaw do sa sabab liupas min waktu mo roon, liming ko dalo hawakto yaon, sabab sukuton kaw sin waktu. Sukuton kaw sin waktu yusal mo. Siapahan sin Allah Ta'ala dalam sin Quran. Wal asr. Pawaktu. Innal insana lafi khusr. In manusia halawm kalugian. Kita kau siapahan Allah Ta'ala in simapa. Hawaktu. Waktu rihil kay mo tiyo-tiyo dah. Manjari iusal mo pa siya paamuin. Wala piyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala kaya pang daakan sin daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakita kau yan? Panganal kuno kamu marayaw, mga katawtay manghuran, bukon maglugat, sa subay kita, manganal marayaw. In mag-ingat, subay tagaakal. Bihan yan. Sabab sukuton kita sin Allah Ta'ala, misan in akal dihil kato. Batlong sin Allah Ta'ala, mataw dayat, magbabasahon, apalata kilon, how nun in akal niyo, long sin Allah Ta'ala rihil ko kaniyo. Piyakain niyo na piyakay. Apalata kilon. Sabab long si mga mupasirin, ay naokulakum, nakapakain na inakal niyo. Mainta niyo ri usalon. Mga kaldoon haamuin ginawabaran niya, mga katawtay manghuran. Nakita ka mo yan. Nahati niya, bukon indalil na to, pasalsin matao din naghihinang bat amuonin amu. Bihan yan, inyan, bang bihad to imbi mga timbangan sing kita niyo, timbangan yan si mga tao mag-uusaha. Bang mataon suki, matao din ini uno niya, mausahan niya. Inyan timbangan si mga tao magpopolitik. Bang mataod inamuin ini boto ka niya, na dumaog ng hadya siya. Nabihan yan. Sumagawa harama, di karunahanin mataod. Sabab, misanin isa-isa sin Nabi Allah Ibrahim yung pagtag kaniya jamaah. Isa-isa niya ramayta. Sabab yaon natipon kaniya katan inhinang amuin kimukugdan. Pakaridaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo na iurol simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nga mga kakahinang yadto, masi-masi, timatarang, di halaw man sin aga makahinapusan, amo nain, ini nang lang kumising katan aga marengha, panagdaan, piya turun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pabang sa mano siya ibang sinjin. Amo yan, mga katawtay mangura na agama Islam. Nasa babyan, in mga inikatan, humali na kita niyo sin mga hinang na to, bang kita madto pa amin nagpuunan kaniya, so ay natuhati hun niya to. Isyo nagpuunan sin hinang ini, how nuhula ini timagna, isyo in panagnaan naghinang kaniya. Bihan yan, na, narang yan hula, in amoy naghinang kaniya hati, niyan sara sin hula, bukon sara sin agama. Narihan, nasuway natuhatihon marayaw.
Uno yan, man ka nakalanggal hasara sinhula. Makasud ka narka. Di, tarukalan kay mo na mamarinta bang sa upama, initawakon ka umadto kanila, di ka makad. Sa sumagawa, inya, hindi ka masiya-siya. Bangkal na pag-aga mo malarak sinamin parkala, yaon, ampa mo. Ini biyogbukan in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na ini ka syahid. Gamayan ini ka makasud, manuhito yan ka palam sin surga. Bihan yan. Bukon bihato sa in mga inikataan, di majato ini, inyan daawa sadya, in kasabunalan niya, bukon na mo at intiyatali hangkan himinang hayaon, intiyatali hasupaya aun mahasil dugaing kasannangan sintiap-tiap maghihinang hayan. Bihan saan mga katawtay manghuran, di saan maka ini puting inamin maghihinang yan, batway kapaiddahan inamin hinang nila, pabaran nila. Bihan. Sabab na, misan yung mga kami ini, sinakaunad to, magpakahinang, magpakaagad. Sa sumagawa, bang kami roon na hatumpukan yaon, hibayta na mo bang unuin kabayaan sin Allahu Ta'ala hipabayta. Hibayta na mo yung kasabunalan. Yan, di madyato, hajaman na mo. Bang kami makaagad mo pa mga lokal bihan, hibayta na mo. Imparkala ini, aminihinang na to ini, bukon inilamod haaga masin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iban inini, nahikalop pasin waktu na to. Nabang malop pasin waktu na to, malugi na tuod kita niyo. Sabab sukuton kita niyo sin Allah Ta'ala sin waktu rihil niya. But in waktu rihil niya yan, nikmat sa lago-lago, doon han kau makakawa sin bahagi mo. Itungon kay mo sin Allah Ta'ala karayawan dito hadlaw akhirat. Nabang mo iusal pabukon piyang daakan sin Allah Ta'ala. Pikil mo. Pasuron ba kita sulka? Amin iusal mo in waktu mo maun pa amin wala piyang daakan sin Allah Ta'ala. Wala kau riyaak. Wala kau liang. Hakap tangan sa jarwa ini. Wala kau riyaak, wala kau liang. Nakapakainin akal si manusia. May ita ko magtuyo maghinang sin wala kau riyaak, wala kau liang. Para kala way kiapusan niya yaon. Way halga niya yaon patuhan. Nakita ko yan. Magtaw taga akal bihadto. Sabang mayroon akal niya na asal ito bihadto. Amo yan mga katawtay manghuran na kama Islam. Kadna ini nibukon kami nag-iyan bihadto at labi kami taga akal din kanyo. Sa inbiyata na mo Allahu Ta'ala in sumukot kato tanyo. Yan halom sing Quran matawd ayat. Apala ta'khilun ayna uqulakum. Hauno na akal niyo rihil kulong sin Allah Ta'ala kaniyo. May ta niyo wala piyakay. Piyang akal niyo kaman na ginawabaran niyo. Nakita ko yan. Na mabugat san. Nawang man yato'y kabing kato bihan, masakit kato. Di. Bangkaw kaya sakitan gaman, magbingkaw pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Papirru ilallah. Pagoy ka mo patuhan. Biyanin yung pagpagoy patuhan. Magoy ikaw mantukan niya mga yu kaampunan. Salta pagsusunan mo hinang mo, nalupas, napakay mo in waktu rihil kay mo sin Allah Ta'ala, paamo hindi magmumpaat kay mo. Bihan yan. Rasulullah SAW, daran siya na ngayo patuhan Rabbul Alamin, amoy in ilmu dihil sintuhan kaniya, piyang ini panghati rihil sin Allah Ta'ala kaniya, masi siya na ngayo pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amuin magpatilibon siya ha ilmu di magmumpaat. Magpatilibon ha ilmu di magmumpaat. In ilmu magmumpaat, amo na in ilmu, piyakay mo, piyaganggaw-taan mo, doon ha karidaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hasupaya in bunga sin hinang mo yaon, madawhat ming kalabiyahan, iwan sin rahmat sin Tuhan Rabbul Alamin haadlaw, gana-gana. Namo yato mga palanggungan sing kami haagama Islam na inyan matarang kato tanyo in mga pakaradyaan tungod pa amin di madyato habihaon wayroon dapat subay majukop in tumpukan kapituan tagtung katumpuk ampayan ini mabot na yung kahinapusan sin waktu mga katawtay manghuran haagama Islam sa kaino masi pa ini pajukop, sing kapituan tagtong katumpok, na masi pa inibihay diin kahalan niya,
na bukon kita in imyan doon hay ni batlong ta agpangan ta supaya ri mahinang bihadto bukon jumatuyad to sa in kita ando kaylo hisuing kalasahan ta dahil nga mga tay mangudta amuin kabaitaan ta kalo-kalo naman in siya yadto amuin makatayma marayaw supaya makapuklas siya rin haamuin magsusun siya rito adlaw ka na may ta siya nakalamod na tumpukan amoy intumpukan naglupas sin waktu nila riya balaw man sing gumiini. Bihad to adto mga katawtay mangurahan ha kama Islam. In naghinang sinyan katan kay ingatan nila yan bukon amoy hinang yan. Kay ingatan nila. Wala sila naawam sa aon miya maksud nila rugaing mahal ka kanila. Ang kanyaon pa kayon nila. Ipamayta hamano siya. Sabab bangyaon sila, baran nila. Di yan sila himinang baran-baran nila, di. Damit yan, di sila yung gumastos yung baran-baran nila tungod parkala yan. Sa mang-invite sila mga tao amuin, doon biya sa pantunsin mga sila Nasrani Ibansin Yahud. Bihan yan. Na, biyay tak doon in Yahudi Ibansin Nasrani mga kaimaman nila, mga ini nila, kaparian nila, inhinang yakuluna amwalan na sa bilbatil. Magkaon sila sin, ini alta si manusia labay ring kabatalan. At labay ring pangakal. Dahon nila pahinang yaon, bang inhinang yaon, hikabaak nila karayawan paginawabaran nila. Nabihan yan, namad to mga katawtay mga huruan, ando, inyad to katan, bukon nyad to biya mga pag, ini lawag na to sinhikasakit simpangatayan sa imaksud unao na supaya makatawat kita niyo sinhinang na to wala kimugdan. Amuyad tura imbiya mga hikapatumtum na mo hawak to ini, na miawot na waktu, manghumbay na ko kanyo katan hawak to ini, sarta na inyad to katantan kasi lasasing kami hangan sin agama Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.